Confederation of Indian Industry Center for Excellence on Employment and Livelihood le Mizoram Sarkar Tangko Buat Sai Micro and Small Entrepreneurs Excellence Project in Mizoram le Mizoram Entrepreneurs Development Forum Tsuvo Inkan Chief Minister Pulal Duomanahong Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department le Tripura Natural Gas Company Limited in ATI Auditorium Mineko Aizola Sensitization Workshop on City Gas Distribution and Buat Sai Tsu Voinkan Supply Minister B.Vanlalchhanchhuahi BJP MP Nishikan Dubey Chuan Voinkan Lok Sabha Congress try to le Leader of Opposition Rahul Gandhi laka motion at Hlutea a Parliament member ni nati topa phut baka Adam Chungzonga in Khanchu Khapturin na phut Iran Chuan Islamic Revolution kumsomli pasari tlinlom na kumsang khazakwa somsari pakwa US thoplal ram paitha kania Davida Arsipun Ramhuai Pathian Baal Limchumei nan hala Helima hian US President Donald Trump lemle number 6660 an seibok Aizola changin Runmawi TV clear to te chibai vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kania tuna chanchin kim changzo kin nilo ngai thak chunzamang u Confederation of Indian Industry Center for Excellence on Employment and Livelihood le Mizoram Sarkar Tangko Buat Sai Micro and Small Entrepreneurs Excellence Project in Mizoram le Mizoram Entrepreneurs Development Forum Tsu Voinkan Chief Minister Pulal Duomanahong Mizoram MSME Micro, Small and Medium Enterprises na ito masonzel tumte in tuay siyam na ata na INPR Conference Hall Aizola hun Buat Sai Hongtu Chief Minister Chuan Mizo te hitun ma atanga thiam thil nga tak nam kan ni ti in MSME lama ma kho eng tak kan nei ti a nikum lama mizo thalai enge mozatin India Skills Competition a lo manandong ti soyin kumina po India Skills Northeast Championship a mizo thalai ten overall champion ni na an haule thuas soi Chief Minister Chuan kan ramin de chwa aneya na thotur alo pun theinan kan thalai skill nei chatak tak te hi choi kan tumati a kan entrepreneurs te hi an ba na kaya din chwa tir kan dua kan flagship scheme handholding hian an tan rem changa siam sak me kani atibok Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department le Tripura Natural Gas Company Limited in ATI Auditorium Mineko Aizola Sensitization Workshop on City Gas Distribution and Buat Sai Tsu Voinkan Supply Minister B.Vanlalchhanchhuahi Supply Minister B.Vanlalchhanchhuahi chuan thamasa a sarkar official ten Tripura an zin truma until motero puyati rualin Mizoram tan rual o thakati thuas soya Tripura ti dan thate la chhong ve tu le energy lama in to del theina turin Mizoram sarkar in tha lovin na athok ti asoi City Gas Distribution chu tum anga kumsang ni somni pasari achanga Mizorama manchan ve thei ani chuan Mizoram tan thil chin chhatlak takani tur thu B.Vanlalchhanchhuahi chuan soya he malak na hi supply department malak na chau ni lovin Mizomi puite malak na kan zawaya kan chortang kai turani atibok Parliament session nei meka Voinkan Rajya Sabha MP Puke Vanlalvenan Mizoram akong puipoimo pathum siam thuaya tul thuas soya Puke Vanlalvena chunha thiala changa Myanmar rikong panhi na thial tarpho khoshi cherhlun thingsai bualpui h sai si chwa kong puile na thial tuipui south darzo south Vanlaiphai sangau pangkhwa sai si chwa kong puite chu national highway puang ve turin sarkar lai puyange na kumsang ni somnia Myanmar sarkar in Chin state khopui hakha atanga India le Myanmar ramri sai si chwa thlenga double lane kong puyan sial zo to thule India sarkar Ministry of Commerce and Industry in sai si chwa ramri in sum don ton namun te now border head apuang to chungin kongpuin alapo lo thuas soya he kongpui hi sial tanga national highway puan ani chuan act it policy ti hlotlin na atante ramven him na atante le Mizoram tribal mipui eile bara ma an son na atante atangkai tur thu Puke Vanlalvena chuan soya Puke Vanlalvena chuan Sairang rail station hon tharani atangin aizole Sairang in car lir theitlan zat apun phana sa thu po soyin tuna kongpui omek national highway number 54 chu azau toklo thule arang thei angbera 4 lane kongpui siama tul thuas soibok National Summit 2026 Viksit Bharat 2047 Through Comprehensive Socio-Economic Development New Delhi ania kongshang shanga hlotling le enton tlak ten hena choi moina hlanani a Health and Family Welfare le Social Welfare Women and Child Development Minister Pilal Rinpui hena Women Icon Award 2026 hlan ani
Achievers World le Indian Achiever Forum te chang ko buat sai National Summit a hian Health Minister Rinpui chuan he choi moina adon thei chan chu Department official te ne na thei to param le namta na an tho ho na wanga ni thu soya Rinpui chuan Mizoram chu India rama CSR fund mutlem berani awangin abikin Central Sarkar ina ngai poimo hle ni soyin corporate lamho tukal khom te chu health and nutrition sector a tho ho puya sombok India in kumsang ni somli pasaria developed country ani theina turam malagna Mission Viksit Bharat huanga te fung healthcare sector a Mizoram ina thochat awangte Mizoram Universal Healthcare System Max mitin ban phak siamani awangte thingtlang mi te jang khaina tura ruang phurna ruang manani awangte kumkalta Mizoram chu India rama kum khatnwai lamthi infant mortality rate lember na polani awangte Mizoram Health System Strengthening Project MHSSP kaltlanga damdo in shang thom chatle sarkar damdo in tamtak damdo in cha quality te na NQAS certificate dong theya anin hlan kaya wangte a he choi moina hi Health Minister Rinpui he na hlanani thu sarkar thu chwana tar langbok ani Mizoram State AIDS Control Society M6 le AIDS Healthcare Foundation AHF India Care se kopin Mizoram HIV der zeltur le mi pan siat na atanga inkai chon theinat na sexually transmitted infection der zeltur ve na turin aizol two wheelers taxi drivers association ata ten na condom a na tur jacket an sem M6 chuan Mizoram HIV pai mu chwa zinga za asom sari vel chu mi pan siat na atanga kai ni in an soya hengzinga tambe chu kumsom panga atanga kumsom li in kar ni soyin HIV kai mu chwate chu mi om herle lepchia te kher ni lovin mi pa ngai tak khotlang le ko chana po mi changkai tam tak anom ni in an soi Mizoram chu India rama state le UTZ nga mi cheng za ta changa chut HIV kai tamna berani thu soyin M6 AHF India Cares le ata te tangtlang ina mamo tu ten an mamo huna ol sam taka anlak mai thei turin ata member te kal tangin condom warle zwalin mi puiten hena an semdon ti an soibok nupuile pasal ne ma ami padme chiat na manlo mani ko puitela karin omtlat insum theilo tan HIV le STI dangtela ka inven na tura condom mante chu HIV dar zel turven na chaberani thu M6 chuanan soibok ani Tourism Department le Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC in August sangni somni panga in remna an siambo zuin voin khan India marchak fangkwal mek Bharat Gaurav Train Northeast Discovery Tour in Sairang Rail Station alo thenga Tourism Department Deputy Director P Rachel Larin Hluile thoktu dangten an lodong song ani Tourism Department ho tu te chuan Bharat Gaurav Train in Mizoram alo thi tourism tan me lunglian tak ni soyin Mizoram tourism choi kan na ata na poimo hle ni in an soya Bharat Gaurav Train hi Agartala Tripura achanga lo thlengin khwazin somriat pakhataron phura heng khwazin zinga hian USA le Nepal rammi te po antel ni in an soi khwazin te hian voin khan aizol le achevel fangkwal ngalin aizol zoological park Solomon's Temple Mizoram State Museum le aizol peak te po antlo a zanindar sari hian Dimapur Nagaland lampanin an chhuak le donani Bharat Gaurav Train hi khwazin ta na siam big ni in miza somnga phurtel theya achunga restaurant pani le spa te aoma kumkhata voi khat India marchak tan big IRCTC indoor vacation siam china adu apyang ta na tel thei ani International Fund for Agricultural Development IFAD Governing Council voi somli pakwana Rome Italy neya daire banana chips khumtunga manager L.Chhakchhuak chu India ayo in atel IFAD Governing Council hi February ni somle ni som pakhat sangni somni parukhan Rome Italy nei ania thaile theithar chwate anthar na huan le farma changa mi puiban phak tura chalai de manga chop chwa chu tun tuma an thu pui berni in khovel mun sang sanga changin chala eng mozat antela India ayo tel L.Chhakchhuak khumtung Serchhip district po thu soina hun pek ani L.Chhakchhuak han Ikfa University atanga MCom zovin khumtung khwa balha anthar chwate chipsa siama sumdona kalpui mek tu daire banana chipsa manager ni in he sumdona hi a enkol mek ani Mizoram Contractors Association MCA in contractor te mai ti balzonga na thok anom le chin ne soyin poyanti thuan soya contractor na thok chia anom tolo na turin contract na pe konga amaya film khurtura sarkar angen thuan soi MCA chuan Mizoram me lungphun tu te zinga contractor te chu kil khata lungpoi mo tak ni soyin thanglo thar chhozel te tan chwan tlak na cha thok tura kan in be se laya
tu te emo contractor mai ti bal zonga na thokan om le chin hi apoi kan ti an ti a contractor na thok chia anom to lo na turin a thei chin china en pui thei zel po an du thuan soibok Mizoram Sarkar chu contract na pek konga ama zong aya film khur tura an ngen thu MCA chuan soin contract na chu party indu sakna atan mai manglova ramro tling Chanchinthar te hnuchia tur thok thei tu tur thangchhuak chin tura an du thuan soibok Mizoram State Commission for Protection of Child Rights MSC PCR in National Commission for Protection of Child Rights NCPCR Tloin Member Secretary Dr. Sanjeev Kumar Sharma Commission Member le thoktu dangtene nanin ko no pangdig na chanvo hum halkong malatu MSC PCR Chairperson Pujimi Laltanmoya Hovin Member Pudar Chakungale Superintendent Pulalian Zwala Chong Thakten NCPCR Hitloin Mizoram mo tele Mizoram naw pangte himnale mason na tur thil poi mo taktak an soi hawa MSC PCR in national level arwa khaizo ka kal theina turata na rodna an thlente chu NCPCR ho tu te chuan an bo zui ngal tur thule hemi atan hian national level meeting ko thwaya ni tur thuan soya Delhi State Commission for Protection of Child Rights DSC PCR potloin achul huna thok ho tur le information in pek ton konga te thok ho tura the top chwani se ti in achulanga in tlo tona in zirton ni se antibog MSC PCR ho tu te hian vo in khan Punjab State Commission for Protection of Child Rights potloin naktu ka Delhi District Child Protection Units Juvenile Justice Board le Child Welfare Committee te antlo bokang MNF in Mizoram Independence Apuan Kumsom Ruklin Lom Natura Organizing Committee to vo in khan and Chairman MNF Senior President Dr. Arlal Thanglia Hovin MNF President Pisa An Thukoma MNF in Mizoram Independence Apuan Kumsom Ruklin na champha chu pathiani ani awangin March ni ni sang ni somni paruka avana pa hola alom na buat sai chuman ni se anti a MNF in Mizoram Independence Apuan Kumsom Ruklin lom na hian March ni ni sang ni somni pasari thenga o do na ni MNF in Mizoram Independence Apuan Kumsom Ruklin lom na tur boy puitu committee chuan MNF sub headquarters district headquarters blogle unit shanga te po in anrem chanda anga heni himang turin rahman an siambok Kortha Forest Division haya thoktu 10 February ni riat le ni kwa sangni somni parugzan khan dan lova mau tol ruk le dan lova tik thingki ti an man luimo ya changa asam lampana dan lova mau phura omti thuan don chu bo zuin February ni riat zan khan Kortha Forest Division a thoktu te chuan medili bula dan lova mau phurnia sha chu an mana lir theile amau phurte chu dan anga malak ani theina turin department ven himna hnuaya dari ani February ni ko zan khan lui moyatik plantation ami dan lova thingki aom thudong le in an bo zui ngala dan lova thingki ruk te chuman ngalin thingki rutu te ero an tlan semana an mani sha chwale man tuma malak me kani thuan soi Kortha Forest Division chuan ramngo ti sereu zonga dan lova chet na do tura khauta ka dan ken ko zelan tum thuan soya hemi ko nga hian khotin mi puite thopui na po an ngen bok ani Aizawl Police in Kumin January tha atanga vo in thenga CEIR Central Equipment Identity Register System manga mobile phone bowan mu led somli pakwate chu vo in khan nei tu te hna an hlan Aizawl Police Station hian ni kumme sangni somni panga atanga vo in thlengin CEIR mangin mobile phone bo zathum somthum pani an mu led to ti an soya mobile phone bowan mu led to zong hi chengnoi somli pathum sing khat le sangruk man hu ni in an soibok Mizofet Sertipin Consumer 10 Gas Unlock Chalaw an thlengsak lawa wangin Sertip District Commission in Mizofet chu poisa choi tu le gas tu thlengsak turin ati Puh Romo ya Hauhnar mual cheng Sertip District chuan April ni som sangni somni panga a irongbol na gas alak chu achat lo thu Mizofet Sertipa athlena anlo thlengsak lawa wangin Consumer Court a azwa ko zuya Sertip District Commission chuan tun thani som khan athutluk na poangin order chwa ani atanga ni somthum chunga eirongbol na gas chu thlengsak tur le cheng sanga choi turin Mizofet chu asia tir ta ani BJP Mizoram chuan vo in February ni som panhi sangni somni paruk Thursday hian Aitea Club make ke phola union budget sangni somni paruk social media and digital influencers meet mangin inkhom hi pilal remsangi fana state JT treasury na kai shwaya pudenia lal ompuya assistant professor PUC to resource person ni in pu PC lom kunga IAS retired chuan concluding remarks an ebok ani
resource person Pudenia lal ompuye chuan budget siam don hian budget siam ma in economic survey ni masak china ni a chumi achang chuan budget hi anra mantlang pui china chu economic lamzir mi te chuan kan ngai poimo le thlir china ni ati Pudenia la chuan India ram hin na satakin achang meka union budget thara hian Mizoram po in kan chantura tamdeu thu mithiam te soipo kan chetanwala nima sela heta kan chantam na chan hi sarkar lai malak na wange monilovin central hian criteria for distribution of central taxes manga state tin te chanturan siam wanga ni ti kan chia ta tha a tute emoni ina politics khelna na kan lo mang hi ate fungdik ani lo ti achiang o me ati a Pudenia la chuan soi chhun zomin tunlaya scheme langsar le lar tak mai VBG Ramji chungchanga ni za somni panga inhlo na tura hian state marching share angai dona wangin keini state retheitan hian ani na angtur taka inhlo hi harsa angem ti zona om theya semiconductor 2.0 manga technology manga sumlak lu tumna alian hle a digital le animation gaming film music design le digital content manga na siam te tumani hi orange economy ti ni in soy hlo hle ani atibok PPC lom kunga IS retired chuan thu soin India ram state danga chuan riksha pu tele aids of door nei te thleng hian union budget hi an ngai tha in an ei zon na nen an zom tlat ti an shia a chutiang chuan budget hian tu te po min honga kan du emo du lawemo budget hian min thun zom vekani ati PPC lom kunga chuan Mizoram hiram dang ne na India in sum don ton na atana kongpoi mo takani awangin hemilama budget a omumal lawero hi chu kan in en let apoi mo hle ina langa state sarkar hian he mut mo nar mo kan nei anga yani kan shia ani ati a PPC lom kunga chuan soi chhun zomin budget siamani hian leibat tur te po hi anda saveka sarkar in leiba ane emo ani hian kan soi sel ngot tur ani lova kan batchan kan manda ne ro adikin kan manda na po kan film khure ro apoi mo hle a sarkar sumpu ka wanga omje nei lova inchir the va khian omzia nei lova sarkar sum bat mandan enzuina konga ero soisel ngai le soisel tur omani chuan sarkar khangil tur ma kan la ka nga yani atibok in khoma hian discussion hun le zo na le chana hun manani a member kalten hlok kan ti le a pulal fakzwala hauzel state general secretary in lom thu soina huna nei bok LPG le POL report ilo ngai thak chun zamang o nimin jing dar kwale tukin dar ko inkara LPG cylinder sangruk zaruk somsari in wiring te supply check gate paltlanga wiring te supply check gate changa thudon danin POL kiloliter zali somthum Mizoram chunga phurlu ani bok voin khochin ilo clear chun zamang o State Meteorological Center, Directorate of Science and Technology in Mizoram State Meteorological Center, aizola changa meteorological data chinsia danin, vo in hian ruatla lova. Temperature alum library 24 degrees Celsius ani avo library 16 degrees Celsius ani. Humidity chu anhiam library 45% ani asan library 60% ani. Naktuka Mizoram puma khoa achadrin ani. Mizoram pon lam chanchin ilo clear chunzo mang o. BJP MP Nishikan Dubey chuan vo in khan Lok Sabha Congress try to le leader of opposition Rahul Gandhi laka motion at Hlutea a parliament member ni na ti to pa phut ba ka adam chung zonga in khan chu khapturin na phut bok puan to angin nimin khan Gandhi chuan Lok Sabha thuas soya sarkar chu sum do na thuthlung sang sang ziakin ramshala apu ani Union Minister Hardip Singh Puri chu sex offender thiamlo chantir Jeffrey Epstein na inzom na aneya wangin na soisel boka Congress try to le leader of opposition Rahul Gandhi chuan Lok Sabha sarkar chu soiselin Prime Minister le National Security Advisor ten indo huna top ti an soilain atakrama chuan ramin indo na lamapan mek ni ina soi hei baka hian khovel chuan boina anai chhozel ni ina soya Gaza le Ukraine na indo na kalmek te tunhaya India in Operation Sindura neite Iran ne na inzom na neya boina lianzel te soibok Prime Minister chu soiselin India ram lo nei tu te ti du da turin sarkar lai pui chuan USA tan konga honsak ti asoya hetiang thili Prime Minister tu ma inan latingai lowa Modi nuwa Prime Minister tu ma in hetiang thil hi an tilovang engtin nge he ina hian lokala hetiang thubeng cheng takhi soi theyang in za pui lowem ni ti in azot athu soi nu loka Union Minister Hardip Singh Puri hian Rahul Gandhi an Epstein ne na anin
mu khom na chu International Peace Institute IPI palai te zingami angin official ane ani thu soin IPI ka boss Terje Rotlersen chuan Epstein hi ashachiang le a voithum emo atambera voili emo chau delegation telve angin ka hmu a kanin biak po na hian pu ani na athil swal ti tu tenen engma inzom na anei lo ti in Hardip Puri chuan soi Union Minister Hardip Singh Puri chuan Nimin Khan Rahul Gandhi an Epstein files boy thak tak ne na inzom ni apu na chu anol Saka Jeffrey Epstein ne na anin mu khom na hi International Peace Institute IPI palai te zinga tel official ane ani thu soi Puri hian Lok Sabha Rahul Gandhi an thu na taka asoi nuwa press conference ane na he thu hi asoi fia Epstein ne na anin biak dan chu strict taka professional ani thu le American financier mual pho tak chungchanga pu na ne na inzom lo ti asoi he meeting hi IPI ne na inzom commissioner atho lai ani thu asoya IPI ka boss Terje Rotlersen chuan Epstein hi achechiang le a voithum emo adik zo ka chuan voili emo chau ka hmuwa delegation a telve angin kanin biak po na hian pu ani na athil swal ti tu tenen engma inzom na anei lo ti in Hardip Puri singa thu soi chu atar lang Minister chuan akai noi chip chia zongjong chumi pui sha ta aom to ti soin US Department of Justice in he thu boy kai noi document makta duai thum chuanga ti chwa thu soi email makta duai thum ti chwa ani to a me sang ni pakwa atanga New York a UNA India ambassador kani atanga kum sang ni som pasari a minister kani thlengkha na hwa mani hemi hun chung hian meeting pathum memo pali emo chau nei chungchang soina a oma kanin biak po na zongjong hi professional takani a Independent Commission on Multilateralism le International Work dangtene na inzomani ti in Hardip Puri chuan soi kumria chungin reference pani le email exchange voi khat Epstein nen chau hian a oma achan chu hengmi te hian min sha tirani atibok Iran chuan Islamic Revolution kum somli pasari tlinlom na kum sangkha zakwa somsari pakwa US thlop lalram paithak ania Davida Sipun ramhoi pathian ba lim chu mein an hal helima hian US President Donald Trump lemle number 6660 an cheibok he kongzo hi Tehran le khopui lian dangba ka Central Square a 22 ba man ti banner hnuaya buat sayani a norhwai hotu te chuan ramhoi pathian baal mean halayin Israel tan thina ti in an awrualani Israel media I24 chuan norhwai hoti state organized ani thuan tar langa until landira hian midang ti thin unala mahoi ni in an soi I24 report alandanin demonstrator te hian Israel le American flag an hala kuang US flag a khule American sipai senior figure te thala ka omboka chungzinga chuan US Army Chief of Staff General Randy George le CENTCOM Commander General Brad Cooper te po an telbok Iran Media Press TV chuan hendor hwai hothi American Zionist in remnan na sataka wanga ramdang inrol na le tho dun na sha thiam na le media warfare chan na ani thuasoi nor hwai hote hian January tha abwai na chwa lai khan Islam sakho thurin Quran halani dulo na lantirna nan kengtel ani Iran President Masoud Pezeshkian chuan Iran mi diktak tu ma in Iran midang laka ral thwaman lalova mel ma po inrol turin an som lo bokati a baal hi kanan pathian ani a Asia chimlama Bronze Age toplam khan Levant thawin an bechin ani tunlai zuda tamjok chuan an ro chan chu kanan mi te atangin an chui chhuak theya pathian pakhat baala pathian chu pathian diklowa changta a pathian pakhat chaurin na le Belzebuba literary a nuizatna nasataka wangin pathian diklowa changta ani Christian literature thuziak John Milton azia Paradise Lost angchi te chuan baal chu setana thu angin alantir ti ani mithiam chen khat chuan Bronze Age toplam hun lai khan baal hne na no pang in thoi na thil hui chuina archaeological evidence omni in an soibok chu wangin baal lim hal chu Jeffrey Epstein le US le Zionist elite te soina atan manani a tun hnaya DOJ in Epstein file ati chwa no pang ti du da na thu boy siam sak anni kumsang ni somni palia helna na sataka thlenhuwa Bangladesh chuan vo in khan in than pui ma sabera ma chhona BNP Tariq Rahman le Jamaat-e-Islami Shwaitu Shafiqur Rahman te chu kongni inanin el he in than hi kumsom tam chung Prime Minister loni to Sheikh Hasina aban hnu thlasom pariat vel hnuwa ani a he hian Awami League ro rel na chu ati to pani kumsang kha zakwa somsari pakhata zalen na amhu atang khan Bangladesh in politics lama azin kong chu Prime Minister office ne na in zom thlata Parliament le presidential rule hun chungin ramro rel na asiamani
Rampum Prime Minister Masaber chu Tajuddin Ahmad ani a kum sangkha zakwa somsari pakhata Liberation War Laikhan Provisional Sorkar kai shwaya ramdanga chang na thokani awangin Pakistan laka zalen na swalna inzom khom na ale state thar lungphum phum na a thohlok le Independence nuwa Bangladesh din tu Sheikh Mujibur Rahman Swan kum sangkha zakwa somsari pani khan Prime Minister na achel chana ahun chung hi namdin chwana hun masaberani ma se kum sangkha zakwa somsari panga khan presidential system siama parliamentary structure chu atakena ti top ta ani chumi kum top lama chuan tha ani a Bangladesh chu politics boina a shwailu ta kum tam tak chung sipai le president ro ril na a shwailu ta ani Parliamentary democracy chu kum sangkha zakwa somkwa pakhat khan siam thatani a heian politics hun thara ron thlenani Bangladesh Nationalist Party BNP shwai tu Khaleda Zia hi kum sangkha zakwa somkwa pakhat changa sangkha zakwa somkwa paru khen khan Prime Minister ani a ramchunga mekseji nga he na selma saberani kum sangkha zakwa somkwa paru khan Sheikh Mujibur Rahman Fanule Awami League shwai tu Sheikh Hasina hian ataram khanna atan thune na changa kumsang ni pakhat thlenga chela Khaleda Zia hi kumsang ni pakhat changa sang ni paru khen khan thune na ha chang le a changrwa sorkar kai shwaya ni Sheikh Hasina hian kumsang ni pakwa khan na achel le a term tam tak zoni na chel zuya Bangladesh Chanchinthar Prime Minister na chel rei berani kumsang ni somni pali khen khan term hi ala omchun zom zela ramzalen na nuwa politics lama hun poimo ber polani khati zong kha Chanchinthar kan ngai thak thei te chu ani e